letha ligodo kimi lo ukhipha umsebenzi kwi-channel likalo ngendlela eqondile inama views of 15k wasesuka lo wantshontsha izinto ezikalo lo ucabanga ukuthi lo uzomsesha amthola mkhuzi kanti lo akazi ukuthi lo umonetizile ucopyrightile yonke into epostwayo lo nabangani bakalo abahamasela isebenzela lo ngeke simkhuze mayikhuphula laba bazokwenza imali ezongena ngaphansi kalo ngoba lo uvikele umsebenzi wakho ngaphansi kwechannel yakhe okusho ukuthi laba abaqhubeke bande ningabakhuzi laba thatha ligodo ndaba ezitha thatha ligodo wozo thatha ligodo ekugeza sigezi namhlanje semgubheni